amare kubyara akiri ku kiriri umunsi wa gatatu nyirabukwe arateka, amare guteka umukazana aracumbagira aja mu gikoni arateka nawe, abikora iminsi 3 iminsi 4. Nyirabukwe abwira umuhungu ati muhungu wanje ndashaka ko tuvugana kandi tuganije nawe turi kumwe n'umugore wawe, twicarane tuganire imbona nkuboti. Rero mwana wanje ndashaka gusubirayo. Ndetse mama warasubirayo icakuzanye kera wakirangije? Umubyeyi umaze iminsi 3 abyaye uku kera arakomeye ku buryo yozayikorera imirimo. Umuntu nk'uwo ntiyoza koropa, ntiyoza ateka, ntiyoza yoza amasahani, kandi umuntu nk'uwo nguwo aba agifite intege nkeya. Ababyeyi mwabyaye murabizi, ni umuntu uba ugikenewe kwitabwaho byibuza nk'ukwezi kose. Umubyeyi aravuga ati mwana wanje ico naje gukora ko ndabona umugore wawe hagikora aragishoboye, naje kubafasha kugira ngo akomere, ariko nsigaye nteka ntarye. Namara guteka akaja mu gikoni akitekera, ariko mama azateka nturye. Ati ni ukuri mukecuru ntazi guteka neza, kandi ibiryo by'abakecuru sivyo umubyeyi yoza arya ngo agire imbaraga. Ni ibiryo biba bitekanye ubuhanga bukeya cyangwa se ubumenyi bukeya, kuko ni uguteka kw'abakecuru murabizi. Uko mama wanje yoteka siko umugore wanje yoteka, hari ibirungo byinshi mama atazi kuko ntiyakuza bibona. Ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza webuke ndetse nabugorobye, nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye, ngo amahoro y'Imana akomeze abane nawe muri gahunda zawe zose urimo, imigisha iva ku Mana ikomeze gusakareho. Ndamukije abanyamurenge bose ku isi aho baherereye ukuye mutogara, ndamukije abanyamasisi aho baherereye bose ku isi, ndamukije abanyarwanda aho baherereye bose ku isi. Ni abantu tuvuga ururimi rumwe kandi ni abantu bacu dufite byinshi duhuriyeho. Nshimiye ko subscribe kuri Ineza Live TV. Uri umuntu w'ingenzi kandi uri umuntu w'agaciro cyane, ndetse wahisemo neza kuza kwifatanya n'uyu muryango mugari wa Ineza Live TV. Turamukije abanyafrika bose aho baherereye ku isi, turamukije abanyaburayi, abanyaziya ndetse n'abanyamerika. Aho hantu hose mvuze tugiye tugiramo umuntu umwe wumva ibyo tuvuga. Ibintu nk'ibyo, hatari umunyamurenge hari umunyarwanda, hatari umunyarwanda hari umunyamasisi. Isi ubu nyine yabaye ntoya, abantu baregeranye, ibintu byabaye nyine bya bugufi. Uko hari umunyamurenge uri mu Bushinwa, hari umunyamurenge uri mu Buyapani, hari umunyamurenge uri uko hari umunyamurenge uba muri Iran. Muzotubwire ko hari umunyamurenge uba muri Iran. Nico gihugu nza numva conyine kitagira abanyamurenge. Iran kabisa. Sinzi ko hari umunyamurenge uba, ariko byanashoboka da, shobora kuba hari. Nuko turamukije abantu bari ruguru mwese, abantu batashe n'abantu batahunze bagumye ku ivuko ryabo, muri abantu bagaciro cyane, mwanze guheba ubutaka. Turabaramukije n'ukuri namwe, kandi Imana ikomeze ibishimire, Imana ikomeze baye gutera imbere, mukomeze muharanire ibyo mushaka kwamburwa kugira ngo natwe tuzogaruke. Imana ikomeze ibishimire kabisa. Abari ku rugamba mwese shalom shalom, Imana ikomeze ibarinde, mukomeze mutsinde mu izina rya Yesu. Yego, noneho inkuru yacu uyu munsi iri i Kampala mu Bugande, niho tugiye kubabwira amakuru yacu nihari. Muri tayari tugende, tugiye kubabwira inkuru irimo amazina 4, ariko ntituyavuga kubw'umutekano wayo, turayihorera, tunayaha kode, turayihorera. Tuba tuvugamo umugore, tuvugemo umugabo, tuvugemo mushiki wiwe, tuvugemo na nyirabukwe ari we nyina w'umusore. Abari Kampala iyo nkuru bamwe bashobora kuba bayizi, abandi batayizi, ariko ni inkuru twahawe yuje ubuziranenge, imeze neza. Umugabo yari afite umudamu umwe, nza mbona mu kanisa bivuga ngo ndakijijwe mfite umugore umwe, akamakomereza y'ibindi ati n'abana 3 wenda cyangwa se 4 bivanye nabo ufite. Umugabo rero yari afite umugore ari atwite, ananiwe, ari muri cagiye cyo kubyara. Murabizi ko bafite intege nkeya cyane, kandi kwihina ibintu byo kunama bataza babishobora. Nyine umuntu ukuriwe, abantu mwabyaye ko murabyumva mwebwe,
ariko akaba ari mu nzu ntoya idashobora kuraramo nyirabukwe. Ubwo wenda nimvuga gutyo mwumve ko ari nk'icumba na saro, kuko ganyoko ko ntiyorara muri saro. Kandi ntiyusembera igihe cyose iyo bari iwawe amezi 3-4 biza bisa nabi. Ariko uyu mutipe akaba afite mushikiwe uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahitwa Ohio. Abwira umusaza we ati wewe, kubera ko umugore ari kunda ariko yagumye kurwara kandi mama akaba ari muzima gifite imbaraga yoza amufasha, nta kana gato afite yonsa, nta n'akana gato ko mubuza gusurana amezi 4 cyangwa 5 cyangwa kuza gufasha umukazana wiwe. Wewe reka mama azaze agufasha kugeza igihe umugore azabyarira akanakomera hanyuma agasubirayo. Igitekerezo cyavuye kuri mushikiwe uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tumaze kubaheza, nawe wubatse ufite umugabo wiwe n'abana biwe. Umubyeyi aganiriza umugabo wiwe ati ngiye gufasha abana, umwana yagumye kurwara arananiwe, reka inje kumufasha mube hafi. Nuko umubyeyi yava mu gihugu tutavuze c'abaturanyi aza gufasha umukazana. Ahagere asanga ko umukazana hari abantu baza batwita indika bagwa nabi, bakama bagira intege nkeya, bakananuka, hari n'abandi baza bayibyibuhiraho. Nyine hari abantu izisumbuwa izigora cyane, kayirwariraho akama yinanukiraho agashira, undi akama yibyibuhiraho kabisa akanabyara ntumenye ko yaranatwite kubera ko yishimiye. Nuko umubyeyi rero araza, nyina w'umuhungu aza kubasura, ariko si cyo cyari kimuzanye cyane kubasura, yaraje gufasha umukazana kubera umukazana yari yarwaye cyane, ari ibintu bigaragara ku mvugo, mu maso, ibintu nk'ibyo ngibyo. Turi mu mwana w'i Kampala, niko twababwiye mu Bugande, mu gihugu cy'Ubugande. Aza kumufasha, akaza akoropa, akoza amasahani, agateka. Nuko umugore agera igihe arabyara. Amare kubyara akiri ku kiriri, umunsi wa 3 nyirabukwe arateka. Amare guteka, umukazana aracumbagira aja mu gikoni arateka nawe. Abikora iminsi 3, iminsi 4. Nyirabukwe abwira umuhungu ati muhungu wanje, ndashaka ko tuvugana kandi tuganije nawe turi kumwe n'umugore wawe, twicarane tuganire imbona nkubone amaso ku yandi. Sinkeneye ko tuganira umugore adahari, sinkeneye ko tuganira turi twembi, keneye ko tuganira turi 3 nk'umuryango n'umugore wazoba hari, kuko ikiganiro ngiye gukorana nawe niwe kireba cyane. Umuhungu aravuze ati ese mama n'ubuhoro byagenze gute? Ati oya n'ubuhoro n'ukuri mwana wanje, hari abamama bagira ubwenge b'abanyabwenge cyane badashobora guteranya abantu, barahari badashobora guteranya. Kuriya biragoye gutandukanya umugore n'umugabo, birabe bigoye cyane. Umubyeyi mukuru w'imfura yicaje abana, urumvaga n'umukazana kuriya n'umwana, umukazana aba ari umwana wawe akwita mama cyane kuko urumva umubyeyi wiwe. Arabicaje baraganiriye, aricara arababwira ati rero mwana wanje ndashaka gusubirayo. Ndetse mama warasubirayo, icakuzanye kera wakirangije? Umubyeyi umaze iminsi abyaye uku kera arakomeye ku buryo yoza yikorera imirimo. Umuntu nk'uwo ntiyoza koropa, ntiyoza ateka, ntiyoza yoza amasahani, kandi umuntu nk'uwo aba agifite intege nkeya, ababyeyi mwabyaye murabizi. Ni umuntu uba ugikenewe kwitabwaho byibuza nk'ukwezi kose. Umubyeyi aravuga ati mwana wanje, icyo naje gukora ko ndabona umugore wawe ahagikora aragishoboye, naje kubafasha kugira ngo akomere, ariko nsigaye nteka ntarye. Namara guteka akaja mu gikoni akitekera, kibaza ni ukubera iki? Ese uwo teka agashyiramo umunyu mwinshi ntibovuga ati mama none uyu munsi washizemo umunyu mwinshi, cyangwa se ni ibijavu? Nyine ugakosora nk'utuntu twagiyemo tutari sawa. Ariko amaze kubikora iminsi igera muri 4, uwo musanga mu gikoni ahateka kandi impari, naraje kumufasha yobona ko ndi umugore udashobotse, naje gusa kugora abana ntacu mpambafasha. Umubyeyi ateruye ijambo rero, arakomeza abwira umuhungu we ibyo umugore we amukorera. Nimba hari ikintu kibabaza, n'umuntu ugutekera ukanga kurya ukaja mu gikoni ugateka ibyawe. Noneho umugore nyiri kubyara bamuhaye ijambo ati ngaye tubwire kubera iki mama azateka nturye? Ati ni ukuri mukecuru ntazi guteka neza
kandi ibiryo by'abakecuru si byo umubyeyi yoza arya ngo agire imbaraga. Ni ibiryo biba bitekanye ubuhanga bukeya cyangwa se ubumenyi bukeya, kuko ni uguteka kw'abakecuru murabizi uko mama wanje yoteka siko umugore wanje yoteka. Hari ibirungo byinshi mama atazi kuko ntiyakuze abibona, ariko ariko hari izo umugore wanje iwe yakuriyemo generasiyo ntoya azi mama atazi. Umugore ati nta kindi mbigayira nico ngico, ntabwo azi guteka neza, ateka ibiryo bitaryoshe, ibiryo bitameze neza nk'iby'umubyeyi. Umugabo ati none se kubera ko utabivuze ngo ngushakire basi uzuza ugutekera, ariko ureke mama azamara guteka ngo uje mu gikoni nawe. Ibyo ngibyo ni ukumutukisha kandi haba harimo nko kumuteranya. Umugabo ati none tugire gute mama? Ati mwana wanje sinkeneye gusiga umwuka mubi hagati yanyu mwembi, reka mvugana na mushiki wawe wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umwe nababwiye anshakire tike ntahe. Nuko bakoze inama irangira batumvikanye. Umubyeyi ahamagara umugabo uri ahantu tutavuze mu baturanyi, ati yewe naje gufasha umukazana ariko nsigaye nteka ntarye, none ko ndumva nta kintu mpankora hano, reka ninse azaguma byikore n'ubundi. Umusaza ati hoya nyabuna, reka kwivumburira abana niko kwabo, ihangane umufashe kugeza akomeye byibuze andi mezi 2. Twibukiranye ko yaraje kumufasha andi mezi 2 ashize ari kunda arwaye. Umubyeyi abona bino bintu bizomuteranya n'umukazana, wenda banage naho banavugana nabi, bizashoboka kurya ntazi bana zidakomanya. Umuntu mubana mu nzu gushwana cyangwa kuvugana nabi ni ikintu twiza cyane kiza gusuka musanga cabaye, atari ko wagipanze gusa nyine ntazi bana zidakomanya. Birakomeje biraba. Umubyeyi ati nyaboneka mugabo wanje reka ntahe nyabona, sinkeneye kwiteranya n'abana. Babiganije wa mukobwa yuba hanze amushakire tike, nyina abohotse ku mukobwa we amubwira uko byagenze kose. Umukobwa ati reka ngo wite kugende utazasiga umwuka mubaho ngaho ugasanga ibintu byabaye imanza. Umukobwa yamuhaye tike yo gusubirayo mu baturanyi, ibyo twababwiye twanze kuvuga. Arangije birasakuza bigera mu muryango, inama zirakorwa, bemeza ko kugira ngo basige hari umwuka mubi, umubyeyi abasha kuja mu gikoni guteka, nanone ni mu mwihorere bimugora ariko aguma byikorere. Ibintu byageze mu miryango yombi yarateranye ibyigaho, yemera ko mukecuru agomba gusubira iwabo atanduranyije cyangwa adakoroganye n'abana, kubera ko ngo ntazi guteka, gateka ibyo bitaryoshe. Nimbaga yageze acumba agatsima kadahiye, nimbaga ateka imboga zitaryoshe nanje nawe. Ariko gusa amakuru hari nuko icu n'umukazana yahoye nyirabukwe ngo nuko azateka ibiryo bitaryoshe kandi bitajanye n'igihe. Urumva rero ibyo bimaze kuba umubyeyi aritahiye, ni byiza gutaha utaranduranya, aritahira rwose umubyeyi w'imfura kandi wabanye neza n'umukazana ntaca mushinja. Ariko uruhande rumwe ndabaza abakazana, niki mupfa n'abanyokobukwe? Niki mupfa n'abanyokobukwe? Nyokobukwe akinza urugo rwiwe aje kugufasha, ariko ngo teka ibiryo bitaryoshe. Sayidi imwe ibyo bintu abarimo kunanizanya, niko kumunaniza kugira ngo umukecuru yitahire. Mbese niko kuvuga ngo simukeneye, ariko ibikorwa nkora byonyine bizamubwira ngo umukecuru we ntacu hayibona, ntacu hayibona. Nukuri nimba hari ikintu kiza kiryoha, nukubona umugore ari kumwe na nyirabukwe mu nzu amufasha. Ibyo bintu biza biryoha, ariko abenshi usanga babirwanya. Simba n'amabukwe mu nzu, sinkeneye mabukwe ufata inzu yiwe. Kandi nyamara uwo muntu wawigizayo ni mama wanje. Kuba urukundo nkunda ari rwo rwango wanga mama wambyaye, naje ugomba naje kunyanga ukabivuga. Ntiwambwira ngo urankunda wanga mama. Sinabwira umugore wanje ngo ndamukunda nanga nyina. Byo n'uburyarya bubi cyane. Hari abantu bamwe usanga ngo umugore ngo yavuze, ukamusanga umugore aricaye ngo nyoko ni mubi. Nyoko ni mubi? Mama muziranye hehe? Mwabanye he? Mama wambyaye amezi 9 arantwita, arandera, aranyigisha, ndakura. Uburere abana bagira hafi ya bwose n'ababyeyi babutoza. Bo ushobora kumunanirana wenyine ukaja mu murongo bataguhaye, ariko uburere bwiza abana benshi bakurana,
indangagaciro nyinshi abana bakurana, umuco bakurana n'ababyeyi bawubaheza. Nyine hari icyo bita gukozora mu kinyamurenge, sinzi niba mucibuka, wenda bato kuri nje bakimenya. Hari ukuntu umuntu azagenda akozora imico y'ahandi, akagenda yizana akayishyira muri we, agakurana nayo, ariko atari imico ababyeyi bamuhaye. Urukundo ukunda umugabo wawe, urukundo ukunda umugore wawe, ugomba kurukunda nyina na se. Barakubyariye, ariko ngo shiri ngo nukuri ngo warukunda mwiza, abona ngo mama wawe gusa umuntu mwiza, ngo yogira utugambo, ngo yoteranya, ngo yoba umuntu mubi. Umuzi hehe? Nje w'imyaka 40 ingahe yandeze nije umuzi? N'umuntu mwiza gusa, yanga amanyanga, akunda ukuri, kandi ikibe cyose akivugira aho ngaho, kuko iwe ntakunda bwa butirimbukiranya bw'abana b'iki gihe. Ngo n'umuntu mubi gute? Murumva ko uyu mukazana ico yakoze yaramunanije, yananije nyirabukwe. Biragaragara ko ubona jewe inkuru twayirangije ko ndatara commentaire, biragaragara ko uyu mukazana yabuze uko ahakana nyirabukwe ngo ntazi. Reka mbabwize ukuri, hari ukuntu ushobora gukora ibikorwa cyangwa amageste, ibimenyetso ukabikorera umuntu, uwo muntu akavuga ati uyu muntu ntankunda. Murabizi mwabiciyemo ibyo ngibyo mpambwira. Hari igihe uzi ukorera umuntu amageste, umuntu akavuga ngo runaka arankunda, ngo aza mbona akishima, akamaseka, akansuzanya umutima mwiza ntamukushi. Hakaba n'igihe undi muntu gusa wama wumva ngo runaka simukunda, sinzi impamvu amaraso yanje nawe atazahuza. Aho yari guhuza ngo bijane hehe? Gumana amaraso yawe nanje ngumana yanje, kuba ndahuza nawe si ikibazo. Ikibazo ni wowe ugifite. Mukunde abanyoko bukwe, mukunde abasobukwe, n'abantu b'agaciro cyane, n'abantu b'umumaro cyane, n'abantu b'ingenzi cyane. Ariko umuntu wakubyariye umugore, umuntu wakubyariye umugabo, uwo munganya nandese, uwo munganya nikise. Buri mwaka wagakwiye kuzuza umaze akagifuti ko kumushimira. Ariko abakobwa cyane cyane, nimbaga abahungu kubera kubera abahungu bataba mu ngo, umugabo avuka gusa yigendera akaja gushakisha umugore, akenshi ugasanga yiriwe nko mu rugo. Buriya abagore nibo bazamenya ibintu byo mu nzu akenshi, kamenya ngo kino cyashize, kino kiri hafi gushira, mu nzu hari bitagenda gutya na gutya. Abagore nibo bazamenya aya makuru. Umugabo ashobora kuba wenda azakora kinyonzi, azabyuka saa 12 n'igice koga, ntangwe n'icaye akamagenda, akagaruka saa 4 agasubira koga, akamarya hayahunyiza. Yamara gukaraba amazi akazamukira ku gitanda yaryanye, ntamenya amakuru yibereye mu nzu. Ariko sindumva umugabo wanze sebuko cyangwa nyirabukwe, sindamwumva pe. Aramwanga asa arahari, ntibari kumwe. Nukubuzuka yigendera akaruka ku mugoroba, mama mwiriwe mute, mumeze mute, turarushe, reka tuzavuga nejo. Ejo akamubuzuka yigendera. Ibibazo byinshi ziterwa ibibazo byinshi mu ngo akenshi biza bizanwa n'abagore. Tuza twumva abakobwa bakoroganya na ba nyirabukwe, abagore bakoroganya na ba nyirabukwe, nta mugabo arakorwa na nyirabukwe cyangwa sebukwe, kuko ntabahari. Kandi umugabo kurya mu rugo ibintu aza byitaho bukeya gusa. Hakaba nige mubwira ati kino cashize, ngo nibyo, ngo reka tuzakigurira cyangwa ejo bundi, nuko akamagenda. Mwabagore mwe, banyoko bukwe n'abantu b'ingenzi, n'abantu b'umumaro cyane, n'abantu bo gukundwa pe. Umuntu ugomba kubaho gakunda, ukareka kuzumurana zaje kugusura. Ntaba yaje kuba mu wawe, ntaca yaje kugusaba, aba yaje mu rugo rw'umwana wiwe. Iwanje mama agomba kuyisanzura, ntabwo mama agomba kuza iwanje yikandagira. Ndumwana we, ntabwo ari umuntu nje tuziranye, ni mama, ndumwana wiwe. Agomba kuza iwanje akisanzura pe, ni mu rugo rw'umwana wiwe. Ariko abakobwa ngo nza mbona nyoka atari umuntu mwiza, uzureba nabi. Mama wanje ntabwo ari umuntu mubi, kubera iki mwanga abanyoko bukwe? Cyangwa niwamugana baza baca ngo nta bagore babiri mu rugo rumwe, kakwa kundi ngo ndabitwe bibiri mu nko nimwe. Ariko mukunde ba mama batubyara. Iyo mama tamzara ntiwari kuba umfite. Iyo mama w'umugabo wawe atamubyara ntuba uri umugore wiwe. Soza ngana ku musozo, sinumva ko ari ikintu cyo tumuvuga ngo mama wanje ni mubi kuko ntaho muzi. Sinumva ko ari ikintu cyo tumuvuga ngo sheri ngo nyoko ngo jewe simukunda. Wari kumukunda se ngo umushake ngo kubera umugabo se, mukunde kubera ko ari nyina w'umubyeyi w'umugabo wawe. Ico kirahagije. Uko ari kose mukunde kuko
ni nyokobukwe. Nuko twari mu muhana wanyu i Kampala Bugande, aho niyo makuru ahari. Ibi mpamvuga ababizi barabizi, abazi iyo nkuru barayizi, ariko ntawe twavuze mu izina, kandi uwo mugore turamuramukije. Genda usenga Imana ntukijijwe. Imana ni urukundo. Mu gihe udakunda nyokobukwe ntiwubesha ngo ukunda umugabo. Yeme, turabakunda cyane. Turabakunda cyane. Imbeho yasaze Nairobi, ariko turagoma duhangana nayo kugeza mu 8 ishize. Reka tubabwire ngo amahoro mu mutima, amafaranga mu ikofi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Bye bye.